Pagbasa ti Kaman Santos nga Ebanghelyo. Sumalakan San Marcos. Dinaop kan Hesus inusa nga sanlahon. Linuhod hai atumangan nga nakimaluoy nga buligan hiya. Kun imo karuyag, nagsiring an sanlahon, makakalinis ka haakon. Naluoy Hesus sa iya. Gindun-an hiya ni Hesus ngan signon. Karuyag ko magmalinis ka. Nakuha dayon an sanla nga naupay ang tawo. Ginpauli hiya upod an hugot nga pagtugon ha iya. Pamati, ayaw pagsumat bisan kan kanay. Pakadto dayon hapadi ngan pakita ha iya. Kahuman, paghalad sugad han sugo ni Moises, basi sabtan nga upay kana. Linakat ang tawo nga ginpasarang ini nga hinabo hangatanan nga dapit. Kapag kamatuod, damo an hibaro, sanglit makuri na hi Hesus, makasakog hindayag han bungto. Lugod, didto hiyahin mamingaw nga mga dapit, ngan an mga tawo nala, pikang hamagkalain-lain nga dapit, anapakadto ha iya. Mga kabugtuan, ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawan ka, Kristo.